Karibu. Tena timu ya mheshimiwa Kinyani. Fora na mapigano nombe. Karibu. Sawa, asante, tuvurire mzee ucio makofi. Mwathie kwagendia umuthi mwina wanai kathanju kanini riu mwinayo akorino Bwana Yesu asifiwe. Riu mwikaraga atumia mwanaona arume mwana wawe na andu wa kuruta mbana varia na inakiuta umuthi ni connect Akorino wa Manyata no kwerugamia na wanakeke maundu make. Akorino Mheshimiwa wa Manyata, Mheshimiwa John Gitonga Mukunji and your colleague Mheshimiwa John Kagucia nogo magweta ni uma. Unaelewa Kiembu tukuonagira TV ri umuthi turakuona we muturu tarugama tuone kawe muratata Mukunji Odora tutangeka ni kwenda arasoma Mukunji wao wapi nduru ya Mheshimiwa Kagucia. Naona pia tuko na waheshimiwa wengine, I can see coordinator Bwana Kanake, I can see Delvin, naona mheshimiwa wanaitisha kiti pale Runyenjes, former deputy speaker, Mheshimiwa Simba, naona my very good friend and classmate mundu gwitwa Kalimoni na the house of Granje na Akorino wothe. Bwana Yesu asifiwe. Watoguo coordinator agweta marito makwambita kwa Kelvin Kariuki Gachima. Onondo wakora ina kiuta na kuconnecta namba bitaka muthuri kimwana utari mbui jamba yendete kuvikia mwiri tu waku makanithari wa Akorino matharu ngiona mwana kuri utayo wa Akorino ngiuna kuguru ngiuga mende leo one mbiraga murwa maitu uria munini murwa nyukura munene yavikie mutumia waku mago akuri no nginya undu ucio rainie gekatia uguti kwenda gwakwa rendiro ria muvia ndo aye wivia wakwa te wivia wakwa ni mwiri wa vyuvire ndai mwivare. Kwa hivyo sasa tumekuja hapa ili tufanye hii kazi na mheshimiwa Thitange coordinator kauga sasa yarauga manyunyaga tuguraga na crispy rio tutumite nitwikaga wega. Kwa hivyo mbere ya tutonyete thokori wapi Osama kuja nigetha muge ru mbere ya twambitie maundu mama turenda gwika ni twamba tokuono ni pua na ngerie thokomenda wana ngoro we na batana ngukuna ndui na mbeca gaukiriria ndui tukamenya uria kugia ngo tuambie mmefika wapi mpaka sasa. Gweciria kabinda gaka baria tukinyitie ndibita Bwana Chairman nigetha erithie tukenathie na mbere. Nĩ wega mũno nimenda coordinator wikare vau tondu riu nie ndina ma coordinator ngigucaga mbevo. Nĩ wega mũno wa maviriri riu ndice wa maviriri nguragira mongona ndiwe na tumaviriri tu lakini ukionekana twikuo muno mundu umwe cimiwa riria umutumite akora gora tawo magaria mimero tukaumagara kanyua maina kirisi nyo matukuragira gasaiva riu turario gwe nigetha mumenye mutukiririe tutige gwikara tukivoyaga nyongi wane onegi magaraga riu tue kiama giki kwa maviri wa mbuge tukinyete va niki kia musango tuyavo tukuvothangirie kana kiama giki na tukareta indo ino cionthe na tukareta andu aya onthe nigetha mauke guku tondu turaugire tutikwenda tureterwo ni andu tumarete koguo tukinyete vau na nukurengerwa ni coordinator ina ciava. Sawa, koguo ni murutaga kanyamu anamwe koguo kurugura kiondo kia thokone ya Mukorino wa Manyata kwambia kurugama ni mavothete siringi imwe na gweta mukavura makofi ya mbere 10 40 siringi ngiriega na makofi unaitwarwa varia na nigetha tuvote ru kwambiriria ukava Osama we nawe ya kibishop Bwana Sokava turenda kwambiriria kwendia thokono tumiendia haraka
Ndugu kerwo rugore thoko ngonyitithie ndigwe no samba wae mheshimiwa ungigura mbia ciega nawe kerwo gure magana matano we nimendaga ni tondu ingi wembaze ngome gure ciringi ngiri ĩmwe kana tiguo ndigwe yo ciringi ngiri ĩmwe rita rĩa mbere akaina rĩa kathatu wanawe Archbishop te kwati ukwino kogo ukerwo gure no kirugura thoko gikuri no ngimigura mbeca ciegana magana manana ngina kuongerera mairi ni gethe kinye ngiri tiguo rita rĩa mbere akaina rĩa kathatu kana tiguo abande kwa rune mewa imwana batuginde kuthie kana tiguo vijana sasa wakuje hapa twina igwa na tuciendige guciovetwo na nauga mundu wina nginya bata wa kureki kwana ndai na mbeca gaukiriria ndui ndio mairi ni ngumunengera igwa icio cie thoko rita rĩa mbere igwa icio magana mairi kwe Archbishop rita rĩa mbere matano rita rĩa mbere matano rita rĩa kairi matano rĩa kathatu twende kazi leta igwa ciengiava uyu nake kiratu oe tarudia geke mheshimiwa oka hawa oe ewa Archbishop bwana magana mano tingira kama magana mairi maura wa mairi makuiwa ino ciringi magana mairi rita rĩa mbere kwa Archbishop rita rĩa mbere mairi no ongerero wega na makinya mathatu no ongerero wega na makinya mathatu no ongerero wa mairi wanacio ikinyia matano rita rĩa mbere na karina rĩa kathatu twende kazi wana ndoka ule munisi iratu ingine tukumanya wagurire kote kwate ndio igwa ino wanacio cie thokore magana matano kwe mheshimiwa Mukonji na kimbone giakwa ogwo no kiria mutumia andu wingi wagurirwa matano ni mheshimiwa Steve Simba jamba ya gwetuma ni ithatu kimbone giakwa rita rĩa mbere rwanginyo tunge ya watu kugurirwa igwate mheshimiwa ni matunga kana matitungaga atunge na kanyamu kanini utunga na ciegana na ngiri teguo kina kidia ngiri kama kana mata na Simba akuva ngiri ndugacokene gatho ciume ngiri igiri unatemana no ate pesa ya wakulima unanunua unapeana 1000 urudishiwa na munagani kanitha ni kugura mugunda Simba akuva ngiri ndugacokie unatemana no makono vya maurita rĩa mbere magana matano kwe mheshimiwa John Kagucia uria tuonaga TV rio mundu turamwona moto ruwa neno kuma goko na abaka na goko ne tutongaga no tonga na ciegana no ise kutonga yani ukinunuliwa na mtu unapokea wali ate utapokea na mundomo unapokea umenunuliwa 500 utapokea nawe mheshimiwa leo tugwetigirete pokea na eruwe ya lazima mkutoa mayanda sindio ndio ndio mkaribisha kondo kole ni si eruwe moja ya kutonga ikopoa basi kwa mauli tarea mbere na mwonoe waro merundo ragora magana mathatu kuyandwa ire mundu twathomaga nake kule Kigali matano rita rĩa mbere matano rita rĩa kairi na muna hiyo poa etajaria tumatunda twingi avombore terigetha mau mairi maure twina bata muno na mondio magana mairi gwese rita rĩa mbere na kairi rĩa kathatu ya pili tukonaga sana na ya mama na mono wa mazungo mwana wa rume maire rita rĩa mbere mathatu rita rĩa mbere matano rita rĩa mbere na rĩa kairi lete mazungo mau mama vai na mundu uragurite magana maire varia menya nuriko leta mengi mau menga ingi kwina kio uragurite magana mathatu wakwa kuongerera kanyamu kanini ingi nigetha kanitha vote kugura mugo na tekora goro tondu mukonji urejire ciringi ngiri anga ciega no uragoro tondu mukicio no urutire ciringi gana reke kuma ndui
kuma ngoro kana teguo ruwa no wanake ni getha kwina mundu Barete soko kara kareta hii mapapai nyanya tomato mwana wa kina mama korwa ndwe na mbiga na wena bata na nyanya ukaugereria ndwe jara unatema igana manda muria gana litari ya mbere wanu bevute litari ya mbere maire litari ya mbere mathatu litari ya mbere na ria kaire na ria kathatu uburanga nyanya isione masungwa ino ni sandara litari ya mbere sandara ida urwa ni arume maire litari ya mbere na kaina ria kathatu kwise tuthiite wega muno waina mamurai bari okwenda nyanya no wega tuvingie litara ria ngoro yao nigathathia karuga muchusi ronjoro no ingi no nginya ongerere kanyamundu wi ngerere kana tukwenderia maire kana teguo nigetha na wanga yogia ndui ukariuva aria we ukanga mamu uria mutwarire maire yaturega na ringi umurivire okurino ni watuana kuwa na pesa uyu tuana kia bara na maire make tuongerera kindu osa maire bau boso sianduri yandu na ino ni iria iramera ino ni Mheshimiwa John Kagushi hapa tunapatiwa mahindi na maharagwe wakati mwingine inakosa kume. Sasa hii ni mbegu na kuna ni muthesagirira ndu munthe na kathano tumune mboco matano kwe mundu twathomaga nake kigali kuria brother ya Osama wathomaga naona matiamonagia mathabu aino andethirie ngivituka Thungu rita ria mbere 500 ria kaire ria kathatu iko sawa sema sungwa maire manora agura monte ni gatha ikwiruka na menge muno igana na maire se agureta maire kimbizo puasa maire gwise mababai ale twandia engunia yonthe ogwega na mababai mau mabano magana maire mathatu akuria Mheshimiwa Simba magana mana mwena uyu matano mwena uria matano rita ria mbere ria kaire na ria kathatu kwi mukuriro uria utanekera ya mabiriri ekirire gitenge ndoma arut na Ivano oguo ndoma icio rita ria mbere ndoma icio magana maire mathatu matano rita ria mbere ria kaire ria kathatu iyo ni bei musurire taru ndoma mborete ndoma ngonie nondo no size icio no mundu uria bari ndereva urugutaga marori nyakuva magana matano ni ongerera maire umaire urai muthio kirisa tauni akuna ate maneno atianini bana wengi uragwetete maire bauva no riku muve no ni mianga ingi mianga na ndoma ne the same they siara na ukuru ukangava ule wanake mutwarire tikwate kwengurani ya ndoma na miangere gutonya kanithari wira wanga yutagwa na indo ciothe wanangu kwa kanithari ni ng'ombe ndoma baina wingi kwanaga ndoma mwana uyu arayo riku ndoma maire ndoma na ni ngurundi no nginya wongerere kanyamu mathatu tiga tuvingie wendi wa ngoro yaku tutiga kung'airie muno thiose mathatu makondo via na mama Mheshimiwa Mukunji ni type ire ambega ukenukira mamu atona tora ni onire twaku twire na mama umuthi ungivurwa agieta bana no kurambia
akatoa gakinya mheshimiwa wake nukagira mutumia wakana tumakondovia twaku makanithare wa Kolino ne uma tumakondovia tunyoro kuta toto ewe ngura giriye mori tari ambere na kanithare akathatu na watake baingene kwa sama ireko nikagora ni mutumia kone mara makondovia mugorerwa ne mutundo gwa mheshimiwa moko ni ndakauga ni kwate ngwaragiriria mana runo nginyonjo mwarere maire mundu wangaine gweka atia wangomane gweka atia boso icio maire maire boso ya mbego ngera na kanyamo ingi ya togota kutunya ngai muno we ya ongerera kanyamo ongeregana mathatu ritaria mbere mwana na mwena uria vai na mboco cienge vau ria mboco cienge wona gutimba ese kura kanithari umuthi dio uyu ruino ni ciaku mathatu ucio ingi nake mathatu kuria batani mbeca tware bari kucegia no rikugurira na kumboco ni mboco pesa ikionekaga ndigo kiganda kiria kiega rita ria mbere mwana wa tumia igana no rikuwa ugega na nio sama igana ndigo ino dio weyo sama agana mairi Mheshimiwa Mukunji inge makondovia muthemba noro ni kwa ingi mama njesi abandise kwa kania atia we Juma maire ni mo maire igango rezo makondovia tu ingi bawone ora tuweka ete monde makondovia matiga bawone kama monde wone tigarune tuongerera mugurira monde matano mundu mutumia waku ni akorwo agigwita mbembu agwitaga mheshimiwa mutheri Doma no coordinator wana niguo tuvete ogoro batu kanitha wa ngai tugoro nae kanyamo niguo ri magaka wa kega ditaria mbere ndoma icio magana mathatu kuria ditaria mbere ria kaire na ria kathatu etange ikwa no mama ino nwandoma tekwati okuino kawane yo gwino ni maire engera akibisho kuma kana maire ikwana sio ne kwa kuthi koruga muchuzi rojo taina kuna tekura web akibisho ino ne ikwana kwa guceria waru kana kama gure towe na irato baba ora sambiye kirato mono gora ikwa sio mo yara magana maire mbere ya waizimi wa ile ni kwa kirato kia wewe gura wega ai kwa tuete kirato mwandaria magana mathatu nigetha ndagasambithie kira itara mbere na mbere ya waru na nembe gwino secretary wano kira mutumia ndo na tusomanagia na kuria bonanza weno kete umonde ndutonya na twaru one ore kwa wega magana mathatu mana mua igoko ai komana mua secretary wa Kolino dio mutwarire bara no wagurirwa waru ano kwenukaga na kuo etange indo cienge sexe Bembe sianjo Mheshimiwa Delvin kuma kuria kundu gwetu wakiria nitakuwa wakia muno bia ciegana magana mathatu neta bembe cienge ino wekana ke wanawe kana ke mathatu ya kuna ate unaenda ate nyumbani ate bila kitu neta bembe cienge vau garara roya anawe mathatu ni mbembe ithatu nini walira vau nigetha ndakaigua kwa twamwika nawe mutwarire tuma kiria uyu wakiri mutwarire tuma gatha ikina
Waijuma wanawe mbembe mathatu akulinwa ngithima tie kanitha meini kuria Njogune na nikuo uthi na ina kiuta yaku connectagira Bogeo boga icio na nitwendia ciigire uguo ibana rita ria mbere Nyambu boga icio mairi boga mwega nega na leta mboga ciengi bau tie mundu tayo nukira mundu wake na kanyamu barara wanawe mairi wangulira mairi bigira bara bakubira mariko nawe cia kuingi ni kwinukira mama shani uguo tayo na kanyamu no wavewa walira barara na icio ni nyingi ni mathatu koguo ni akuva matano mundu guothe wekara ini ya mbere wanaika nda ya moko ya mheshimiwa akoragwa na mbe ana mathatu ndio ndio wewe unachukua the front line bembe wa Crispin na kwa toma kwa kanithani wako lino no wethithira thoko ya mbia kwendua ai kokava bembe ino no borate ingine getha mairi rita ya mbere akaina ria kathatu mianga mutumia wa secretary na ingi ndo mugurire kindu igana na ni mianga na ni tuise wira wayo ndira kanyamwe gurira secretary magana mairi ndira mbere akaina ria kathatu tukinyete kuruma ni kwa nina twendia kuko ino tuthiranga ndone nduma tuambia kuleta kuisia bali kuone